Ban hikai bat pin sngot ho e ki pat ba e ki jingdon kam ye kal air ka Bakhuid ba suba ban ring min sim ki jing thau ba im ka Meghalaya Pollution Control Board bat ka tanat forest ki la pelong ye ka Jingialang ye mir jingbot lani ka workshop hala Nicholas Dakini Resort kumbir na ka benta ki trai kharkhana ki officer ka Khuborjylla bat ki kraw perkhat ki bala pentebet ki subject ki bede bat ka mariang ya ki jinglot na kabenta ka ni ka Jingialang labay de katanat environment, forest but climate change jong ka Sarkar India. Ka jingtmu jong ni ka workshop ka long ban board ik jing betha jong ka Sarkar India ban pen priang ye ka jing tip shaki pat ba ye ka jingdon kam bakirki ban yo ekal air ka Bakhuid basuba ha ki jaka bagi shong kisa. Ka Sarkar India kalawan ra ka phang trikam National Clean Air Program ban bat lakam ye ka jingmi kil air jabo kil air bi ni ki karkhana babunjat ha ki jalla jong ni kari. U Dr. G.H. Shermang labatai ke jingdon kam bante la kami ki karkhana ki balami bon balai ha bernihat kenang bikin nom penjabo palat ekal air ke bagi pai ba ki ring bat penhiar mensim. Ulai thu na kaliang ka Sarkar Assam kalabo iki kor thau le air bantip ek jing khot jing suba jong kal air hasahit beneng. Karba na kaliang ka Meghalaya kampat don kum kini ki kor ki bor banthau ek jing khot jing suba jong kal air ha ki than bernihat. Ulong ye minta don kampanye trailang bat ka Assam ha kini kaliang. How they were designated as non-autonomous cities based on monitoring conducted using this instrument only, this respiratory dust sampler. So this is still the most trusted. And for monitoring of MN air quality in the state, we have 42 manual MN air quality monitoring stations. Then the pollutants are SO2, NO2, and particulate matter PM10, PM2.5. Okay. So for continuous MN air monitoring, we have 8 parameters, which I have already shown you just now in the standards, like SO2, NO2, ammonia, carbon monoxide, oxygen, or ozone, sorry, and PM2.5, PM10, and ammonia. And ngida na po la Nicholas Resort habang ipanlong yung ganito workshop kabagi ang di air pollution mitigation. Ganito workshop ng ipanlong nakapang ikat lang yung industries na po bernihat kung babiti ka bernihat layo ay katak bagay ka ba most polluted hagaling jong air. Tentang ikat lang yung po bernihat bat kumjuru ang niya po umyam industrial estate. Tengi hot lang yung exports ki badai page gini ki bachna ki tiar ban khoj ki filter ki air per comparator. Kita sekibai di company semua ki badai purely je ki monitoring. Ta kalau ke platform ke balawan rak kanang makin yo jimen toy. Marngi khubor na population bo jungi o ki bangim dai tangban pensistem ki. Anda mengi ngin dan kalaru banyirak ki. Kumur kenu ke kam ladangi trailang ni po sakatang. Ladangi metring import. Ta kumentai ngai bon bagi jimen toy ki. Ngai bagi industries kila yo connection bat kini ki bru ki ba snai ki tier pollution control ki bala igi monitoring. Tengah iba overall kini ka jing perlu jungi mata kasih kalau ke bahasa iso. Karai jungi kan kumbala ay thulu papi kini ke platform kalong ban penitu ye kibru industries but kini kiba deban le ke monitoring kiba supply ni ba manufacture ye kini ki air pollution control device. Tekat kanang ban bakin dup tip maman ka por kiban singi ki ong bangi kwa ban le gani hentangim tip ban kontak yeno tengi pa di office pa de nagi pos ki por kiban ki baru ki basna kini ki tiar bonjak katkum ke juk ke bamta kanang ban yo ban control ni ban penduna ya jin pencabok ki ki liar ki wa ta ba kom ta ngi ki baru ki basna ki wan singi ki baru ki ba apply ki wan singi tengi sna kum kan ni ka workshop ni ka platform ban connect no yaki dalam bagi ni kiyaman toy tamun ngiru la de ki bru hi ki industries ki trap ban tre rangkan ki KA kini ki teknologi thamai kin incorporate hapo jong ki tekebut kata ka jing jabo jang ale alhamdulillah nama gimpwa ba ko umyam ro kan langkum ke bernihat banyak ya tak kata ngi persyak ka bangila na kali jong iba ka katak hi ke bernihat hi ke dei ke Shillong lene ka tahun ke Khubor alia. Na pada ngusudong Shillong ke dega Assam bat ka Meghalaya. Tiga data kumbang Meghalaya ong bon sen bengi iban hi ke data ke ba generate ang to kam de ke data ke bangi yo na Meghalaya. Ka data ke de ko yo na posi QMS betan pa kasfos.
Dan reng mu kwa ban ong ban ya kan mar ka liak han reng ai ba ban tak daga jing sim khia jung tirang ba jungi dan berom jungi tik asam lo kelas sedang man le ngi ba kila sedang man ya monitor ban inspect han reng kham ban swang gim ju khami i teman tala da boro arlian ngi ya monitor le jeng jong ban ta na trai ngin yo ai ga result ka bagi de ben yo